kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Gilbert Lakay. Anya day tabakay? Nalpasan. Fully paid matlang ang tiref tayo ang naggapoy ti home credit. No kasta, mabalinan ang mga irwar iti sa balimanen nga appliances. Wan, flat screen at TV kumamot din alakay. At damot to washing machine tayo. Ay wala, mabalinday ta tapno da pagbuyaan ni nanang no kasta nga umayagpasyar. Mahilig day diyang agbuya kay. Wana, pagbuyaan tayo mo lang, no kwa. Kano nga ro da mga irwar ka ba kay? Ti home credit mo manin at ti maaramat. Amumat, alanganin ang ma-approvean no siya ti ag-apply. Winlat tabakit. Good payer, tamay. Sigurado ang mangi-release damanen. Takas na kunam, good payer tamat. Mapanak labit iti ayan ni Marinan say tatang. Apay, Jay. Anya taramida mi tayo tigayim mo. Isublik lang ti binulod ko agamit na. Ay, dumagas ka tuman nga ro di testaw. Aday pagatang yo? Gumatang kay ti kareneng. Taisot pangaldawan ta. Day talaang tatang. Weng! Ato ti kwata. Gatang mo day ta. Ay nawaw, kurang day to'y tatang. Numano ti umanayan na. Iso ti katagim. O sige, Kita ma, tama nga numarabyan ka man ni Jay. Kit pangaldawan ta ti kareneng nga impagatang kaw. ni tatang mo't agawid ak maladagos. Isubli kong dagiti binulot ko kang kamarinan say. Ayun, binulod mo gayam. Idi payla na minsan nga aldaw asap sa pulak dayta. Si kamot tinang ipabulod maray. Wan ngam nalipatak meten nga impabulod ko gayam kan ka. Ay nawaw, sign of aging samot tenday tamaray. Wan nga rod mare, narigat meten amay libak. Aguray ka. Review day jay maray. Review ti makit-kita. Na, iyawid mi ka di dito'y balay no saan mi mat ako kwa mare. Manuti kasta aref maray. Nanginan samag. Ayun mare, nangin a talaga. Ngam nag-apply nila kay ko iti home credit, iso nga ininot a binayadan mi dayta. Naimbag pa nila kay mo. Maka-apply iti home credit. Un mare, na-approvean mo tadagos. Mayat nga agpayso no adda ti ref. Ayun amare, adda pangikargaan iti karni kanda dumapay. Ne, apay day chay, nalipatak mo tayo. Umay katag kape tamare, adda na bati a sandwich, irwar ko taramanam. At dapay mo't nabati apan siti talamisa, nanak ko. Sa bali mo't tanti angot na tatang. Ha? Kasan mo sa balay? Nabanglusin ah. Tayo nawaw. Sayang mo't dayta. Napuro nga minti panawon. No adda ti ref, saan kumaamabangles adagos ti makan. Nanginan sa amit tirif ita. Damagak tumanggayam ni Marinanse. Amangan numabalin nga usarak ti home credit nila kay na. Ay, uy, saan ay nanak ko? Isupay kit di dayta abayadam. Ipadas laang atatang. Awang mo dakas na no ipadas tayo. Damarinansin tupay. Nakagatang da iti ref da. Uwin ata da na talaga trabaho nila kay na. Isuda laang ayat ti kabaalan na agumatang iti kasjay aref. Di ka man nagbaling agraraman anak ko. Noon niya tadda, iso ti anusan. Ada ko maibagak kang Marinanse. Anya day tamare. Ngam kasla mabainak mare. Ay nawaw, anya nga min day kaya. Kastoy ngamin mare. Planok ti mangirwar iti ref. Isu na lang at alanganan ang ma-approvean ti home credit ko. Kat anya ko mangay itamare. Amangan no mabalin nga aramatak payla ang ti home credit yu mare. Anya? Talaga ngamin akasapulan mi mare.
Di ka madanagan, taagbayad akmot. Alamot din amare, maasyan kakadimot kanyak. Awan pagdanagam, taagbayad akmot laang. O sige, ngam siguradum lang agbayad ka Anyat ko nang may bagam nan si bakit. Aramatin ka no tigayom ko ti home credit mo lakay. Anya, Mangirwar ka numot iti ref. narigat sa amat ti kasta bakit. Ingkari namot kit ding agbayad. Una, ngum kasanulaan no dumteng ti aldaw asaan ang makabayad. Di siyak to ti kamatan dagiti tagahong credit. Barang good payer, alakay. Ita pa'y lang siya kung di madanagan bakit. No, apa nga manukot ka ngamin. Nagwan ako lakay. Nakababain mat no ibabawit. Ang mga noan niya pa iti maibaga tigayom ko. Ngala, ipausar mo ti home credit ko. Anya nga nagsaritaan nyo mo te. Ngam siguradum lang, agbayad day taagayim mo, bakit? Ay nawaw, naggapuan da ito yung aref, bitchay. Inutang ko, tatang. Hindi Di mo't imbaga king ka nga uray di kan umutang. Isumot lang nga usaran tayo, tatang. Sa pa'y dakil ti ref ginatang mo. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Mabayadak to dayta, da kayo ki di mo. Unay kan, narigat ti kastanak ko. Ni tatang mag, tapno ada matirif tayo No ada umay abisita, di ada makita da aref tayo. Agbilib dan to kanyak no makita da adak kaltirif tayo dito'y balay. Kinagraraman ti kastanak ko. Oray no Nala, makamuka man langay. Agkalma kay lang ngamin Apay ma-stress kayo, rifla ang data. Di kay pa'y agyaman, ta ada mausar dito'y balay. Yun na nga, masakit mo ti ulo, ta utang tinagapuan na. Agtugaw kay kidita mangirwarak iti Diyos yo. Ado ti ayos tayo. Saanan amasapol agumatang di tatirsina. Bayadak ti utang ko ken ka, Mari Bitchay. Ay, agyaman naklaunay Marimina. Adam langan ibayad ko iti utang ko iti home credit. Ay nawaw, home credit ko nam. Wan, imutahak iti rif iti home credit Maray. Naimbag ata da home credit nila kay ni Marinanse. Iso anaki usarak paylaang. Ay unay kan, Mare. Saan mo pa'y anabayadan ti utang mo iti linding? Ita, imutang ka manan iti home credit. Ay awan mon, Mare. Naiwaras mo ti utang mo. Shh, tangiwat mo ka di Mari. Amok nga ado ti utang ko. Ngam di mo kumamat ipukkaw Ada ni tatang dito'y balay, ang mga numangag na. No kasta, saan nga amo ni Tata Tasyo dagiti utang mo iti linding? Jakon imbaga ado ti sauna day jay numaamuan na. Anya? Sigurado nga inaldaw manen nga isut ibagbaga na. Sapay allergic day jay iti utang. Ay na, nagturad kan, Mare. No siyak, mabuti nga kon nga umutang iti linding kas kadaan niya pa'y di ta pagutangan. No mabayadak ti utang ko ken ka, talaga nga isardeng kon. Awan lat amok di ta Mari. Drawing to maranday ta. Ay nawaw, seryoso akon, Mare. Si kala ang tinakautangak, ngam grabe mo ti stress ko. Diyak pa'y makaturog no daduma. Kasano laangan ngay ken ka nagsasanga ti utang na. Naimbag abigat mo, Marinansay. Kastamat kan ka, Mari Betchay. Ayan nga iti hulog mo iti home credit, Mare. Ay nawaw, relax ka lang Mare. Ada dito'y bulsak. Ay na, kunaklakit din no nalipata mon, Mare. Iso nga ron nga imayak ta umay ko ito. Kasapulan nga itad mo, taawan mo't i-back up ko, Mare. Amok day ta Mare. Bayad ko Mare. Si Kanti makaamo amang tad iti bayad ko, Wan. Wan, Mare. Mano ahulog pa iti saan analpas Mare. Mabit lang takita at tilistaat. Nabayadak mo siguro ti kagudwan niya Mare. Wan, Mare. Mano ahulog laangan kat malpasan. Okay Mare. Si kapay lang ti makaamo iti bayad ko Nakaon. Ato yung timpagata mo tinapay nansi. Agyaman naklakay. Ay gayam, nasabat ko tigayim mo di tadala ni tay. Asino agayim ko? Ni Mina, wano ni Betchay. Ni Bitchay, kumusta ti bayad na iti home credit? At dainyag na itay lakay. Nasaya at man consistent ti pa nagbayad na. Kapilitan
Kasi kamot ti madadaal no di nabayadan ti utang na. Ay, naku nampay bakit? Narigat no reputasyon ti madadahil. Saan tanto ang makautang no ka? Di ka madanagan, takanayon ko mula apalagi pantigayim ko. Sabay ko ma, takas taaging ka ang mabayadan na amin, bakit? Ay nawaw, yung naklasik din, yung nakitang dan ka kinsasa, bitchay anak ka. Saan, tatang? Api ngay. Ning, apay alaw nagtisin na ay mo. At ka di parikaw. Ha, ning. At daw umawag. Sino ta umawag? Itay pa yung mangmangag ko nga gununit sa cellphone mo. Dagiti nakautangak, tatang. Hindi. Dagiti tagalinding. Ay unay kan. Imutang kay tilindeng. Wan, tatang. Day tatibagbakan ka. Utang ka nga utang. Nyangay ika. Anya ti umay mo ibaga, Mari Bitchay. Agsingira kon, mare. Ay nawaw, kat no monthly mo ti saritaan ta, Mare. Kasapulak ngamin, tapagbayad ko itilinding, mare. Agsasarunuda matan nga agsingir. Nagadumot ngamin ti utang mo, Mare. Nangus-usaram ngamin, aya. Pangaasem, ta i-advance mo kumatidad dumaabayad mo. Ay unay kan, Mare. No apay mat ngamin, a pinaggigiddan mo dagiti utang mo. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy, mare. Talaga agipitak ita, isu a pangaasim, tagbayad ka kuma in advance. Ala, mang tedak iti 2,000 laang, Mare. Okay laang, mare, tapno ada pagbayad ko. Jedad duma, bayadam intun sumaruno alawas. Talaga ngamin akasapulak ita. Sige, Mare. No adda ti mapaglakwak, itad ko adaguskin ka. Inggatang ko ngamin iti wagwag ti kwarta nga inutang ko ken ka, Mare. Naimbagkan ka at negosyo tinangusaram, mare. Saan akas kanyak? Ay, Sakbay ngamin nga umutang ka, siguraduam akabaalam abayadan tapno maliklikan ti parikot, Mare. Asino di imawag, Gilbert? Dagiti tagahong credit, bakit? Anya? Agsingsingirdan. Ay, daytan. Sapay in-block ni Mari Betchay iti Facebook. Ha? Apa yung in-block na kakasaan pa nakabayad? Tsak manamula kay. Awanay. Nagaramid ka iti pagparikutan ta, bakit? Nagtalo kaklaang mat ijay tao lakay. Mapal ka man ni Jabalayta. Agsingir ka. Tanagan ko ti mapirde no di na mabayadan di utang na. Wala kay. Mapanak itamot laang. Mari Betchay! Mare! Yoko! Ano ti masapon mo lang, Chay? Naimbag nga aldaw yo, tatatasyo. Adda ni Mari Betchay? Rimwarmat manayin. Agsingirak ko matata. Di na pa'y ngamin na i-fully paid ti ref nga inutang na iti home credit, tata. Yawadan, nailumlum gaya man ito utang day tataw. Agraraman tumit ngamin. Tulungan na ko matata. Naganmat nila kay ko ti madadaal no saan nga agbayad ni Mari Betchay. Sapay awag na nga awag. Amuna ka din nga umay ka dito balay ita. Saan tata? Diyak ma-message ta in-block na kmutin. Ay, pauna yun, tikas tangar aramidan di dya tao. Mabayadan tamit lang ang ti utang ni Mari Betchay iti home credit mo lakay. Naimbag man ta nagbayad kin ka. Ni Mari Mina tinangtad iti kwarta kanya. Anya? Nasabat ko ni Mari Mina di tadalan itay. Kat napagsaritaan mi ti utang ni Mari Betchay. Idinasyan kanyak. Siya kung tinangtadan na iti bayad ko mati utang na iti kumari mi. Adda utang ni Marimina kin Betchay? Adda na kay. Ngam siyak tinangtadan ni Mari Mina. Kurang laang iti 500. Naimbag ko nama, taadda gayam utang ni Mina kankwana. Ay, agyaman kami, Diyos ko. Kunaklakit din madadaalan ti reputasyon ko. Enton sumaruno, di mo ngamin ipapausar iti sabali ti home credit ko, bakit? Wala kay, saanan? Isupay ket di apagsakitan ti ulo. ay nangay ti bayad mo, Mina. Nalpason, Mare. Ay nawaw, di ka man dita. Awan pulos ti inyaw awat mo kanyak, Ni Mari Nansay tinang tedak, Mare. Anya? Isu ti pagbayad na iti home credit mo, Mare.
Kurang pa'y kiti dayjay iti 500. Anya nga rudin ti ibayad ko itilinding kuno kasta? Makitangdan ka manen no saan mabayadan ti utang mo iti home credit, nagandamot ti madadaol, dayta kuma ti pinanunot mo. Ay, jak amaw! Kasla mabagtita ko! Unayin ti kasta nga itsuraan bitchay. Kas kalaalaalya. Maestri sa klauna yan, tatang. Kasla ak mabagtit. Agsarming ka takitaim ti igit ti matam. Kasla na blakayan ka. Sa anak ang makaturturog, tatang. Ay, talaga saan ka makaturo ka na saya at no kasta nga adot utang mo. Ang mga nuday tuyen ti ipatay ko. Anya, Madiprisak samot ta. nagpanunod ka kidi ti wagas tapno makabayad ka. Di mo itarayan na, tautang bitay ta. Ti utang, rumbang abayadan. Nubilang man tamatayak. Di ka man dita. Das na kunak itayang. Agpanunod ka iti wagas, tapno makabayad ka. San man na dita madipres ti sang kaiba ka? Sika tinangarami di ti kalukwan. Ita, iba ka, akasla ka madipres. Tatang, Awagam dagiti nakautanga. Iba ka mo inutom abayadan ti utang mo. Ewan mo tintiref bitchay. inlakok, tatang. Sino ti gimatang? Ti kaaruba tayo. Inlakok, ta isupeng ibayad ko kadagiti utang ko. Kasta, nasaya ita. Tapnawanin ti pampanunutay. Won, tatang. No ada ti umay agsingir dito'y balay, baga andak. Agbayadak tapno agtalnadan. Makapauma no inaldaw nga ada agsingsingir. Gusto nga minin, ti utang. Kontrolim ti bagim. No di mo kaya't ti may sagmak anak ko. Kundi ka agbaling agraraman. Dayta kinagraraman mo, ti pa ka isagmakam kunak tumay. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngamno umutang ka, siguraduam akabailam abayadan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kapay laang ti agpalingki ita, Roberto. Ay nawaw, kapilitan abakan. Sakmot yawan trabaho na kadata adwa. Agyaman nak, tamaawatan naklakay. Sak tirumbeng agyaman ken ka. Ngamin sikate diskarte tapno dalamutan tayo. Una ata adamot amok a trabaho. Saan ang mabalin nga agtugtugawak? Tano kasta ti aramidek. Awan matay tayo itibisin. Dahil tati kayat ko ken kaibiyang. Nadiskarte ka nga asawa. Isumat ti insuro ni nanang ko. Aywan gayam, kumusta di kinasaritam idi Lunes? Hiring da pay nga ta. Adda kanumot ten inalada bakan. Sayang mo't. Unin nga ron, kunaklakit din na da pagaplayak. Awan mo't gayam. Awanen extended man na hindi pa nagtambay ka. Kumusta ka, Roberto? Nasaya at latamot tatang. Italaang analagip mo tinagpasyar dito balay kat asidaglaang man. Bisi ak ngamin tatang. Siyak ti mangas asikasaw karag iti ubing. Italaang anaway anak ta saan anag trabaho ni Ibiyang. Ay nawaw.
Aging gagayam ita kat ni bakit mo tiyag trabaho. Kapilitan na, tawan mo't ngamin pagtrabahwak tatang. Ipadas mo ngamin tiyag sapol katiso mater aramidag. Mano at tawanan ani ibiyang timang palpalamot ken ka kat sika ti lalakay. Sika kumaat tiyag diskarte para iti pamilyayaw. Nasapa ka manan, Mare Ibiyang. Kapilitan amare. Siyakla ang ti ada trabaho na. Masapol nga aggagetak tapno saan nga agbisinti pamilya. Ay nawaw, nilakay mo nga eh. Apay nga minadi mo pagtrabahon, Mare. Uray kayat ko, awan mo't mabirukan na apagtrabahuan na mare. Mano atawono na si katag diskarte, Mare. No adda mabirukan nila kay ko apagtrabahuan na. Siyak tumot ti mga sikaso kadagiti ubing mare. Makapag inanaak tumot siguro. Kay kayat sama nga nilakay mo tagyan ni Jebalayo ng agtrabaho. Talaga laang nga awan pagtrabahuan na mare. Sige, agpakada akon. Sa tagistorya no awan trabaho. O sige, agan-anad ka mo't Mare. Umayak man, Ibiyang anak ko. Ibiyang, Ni ibiyang di tibalay nanang. Anta trabaho na ita. kasta ka day. Anta ka di masapol yukin ko na. Awan mo't kit di Inyig ko lang dagiti order na kinyantiyo asabet. Nabayadan ka di daytan nanang. Wen, nabayadan nan. Agtugaw kayo pa yung araw, tagkapitayaw. Inton maminsan laengan. Barako ti kapimi dito'y nanang. Di yo kayat ti barakaw. Kayat ko kumaang magdardarasak mo't ngamen. Day talang agpaisaw. Umayak tulaangan dito'y numalpas tilakad ko. Una nanang. Always open mat ti balay. Nakita ni kasinsin mo utap hindi kalman anak kaw. Kahit hiring ti pagtrabahuan na ita. No kasta, ada mabalin ang ma-applyan ijay tatang? Wait. At ti cellphone number na. Kung takam na dakayaw ti agsarita. Anya posisyon ka nungay tatang? Laita ti jak nasalunsod. Basta imbaga na laang hiring da. Kat no kayat mau, ag-apply kanto kanaw. O sige, kung takak nga rodon ti kasinsin ko tatang. Wait. Tapno makapagtrabaho kamot taon. Kaasimat ni Ibiyang. Isaw to ti makder nga amay ti mano atawan. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Bumawi aktaw. Sakpay ti kunayaw. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam? Good news bakit? Ay nawaw, kayat ka di asawan day ta, anaawat ka? Adamot laangan ti pagtrabahuam lakay? Wan bakit? Siya kung tagtrabaho, si kamot ti mabati dito'y balay. O sige, no kasta ti planom. Wala, si kamot ti mga sikaso ka iti ubing. Kaano amang rugi ka iti trabahom? Intun Lunes pa'y bakit? Kasaritak nga ro ti gayam ko. Part-time laangan ti pagtrabahuakan ko na. Kapilitan talo agtrabaho akmutan. Asino nga iti agbati dito'y balay? Asino ti mga sikaso ka iti ubing no agtrabaho ka man? Isu nga rod amakisarita aklakay. Unay kan, di mo nga minurayan amalpas ti ibagakan kasakbay ka nga agsao. Kahit naawat ka kadimot laang, Roberto. Anya kumangay tatang, naawat ka. O di mayatan, ang damot laangin trabaho. Wana tatang, nimot ibiyang tagbati iti balay. Wan atay sumot ti babae. Ita tasikat yan na trabaho na bumawi kamutan kenkwana. Ay nawaw, sana masapon nga ulit-ulitin nyo rin tatatang. Palagi plaeng, tapno di mo malipatan. Sakmat ngaminan ti agbain iti katugangam. Man nakaawat mo't kat dininanang na. Ay oray man nakaawat ti katugangam. Sigurado nga dalata may baganakin ka. Ngamen, mano atawan at anak na tinagtrabaho. Ay nawaw, saan mi mo't nagayatan ti kastoy tatang? Nagayatan nyo man ken saan. Nakababain lataan ibiyang timang palpalamot ken ka. Isaga naman ti uniform ko dita, ibiyang. Ay nawaw, bigbigatan kat na nga to ti busis mo lakay. Tapno mangag mo
Kaslawan mo't ngamin mangmangag mo. Saan kamot akasta asigod Awanan ti adu asaw. Isaganam gandit yung uniform ko. Ken sapatos ko tapno sana ka maladaw. Wen, mabiit laang. Ay nabaw, arami damitan Nasapa pa'y mat. Uray na sa papay, isaganam latan. Ti ko na ti boss, sana mabali na maladawag. Ang mga nusupay ti pakaikatak iti trabaho. Agdigos ka nga rudan, ta isaganak ti uniform kan sapatos mo lakay. Kasta Kasta ti kayat ko ibiyang. Pagserbyan nakmag. Oy, ibiyang. Ibiyang. Sa dino tayan maya. Adaak dito'y kusina, madamati pa nagluto. Umay ka man, bit. Apay ka di aya. Basta umay ka, taday bagakin ka. Anya ti ibagam, madamati pa nagluto kunakmat. Pakiawat mo man ti tsinelas ko. Ay nawaw, asidagla ang mat Adda ka nga rudan dita. Yawat mo kid din. Una yun, Roberto. Di ka nagreklamo. Tsinelas mo. Taparigatan nakpailaang mat. Itimplanak pa gaya iti kapet. Anya, di mo kabalan ti agtimpla aya. Baon kamatan abaon. Ay, di nakasta-kastaan si kaibiyang. Nalipatam samat na siya trabaho. Tapno da kanon tayo. Anya? At to yung tinatang order mo, Mari Ibiang. Gayang, kumusta mo ti trabaho ni Roberto? Nasayaat mo't mare. Nagtrabaho manan ita. Nasayaat mo't nga rod. Ano kasta? Tapno matulungan na ka. Isuna laang ata medyo limastog mare. Medyo limastog. Sipod nang rugi iti trabaho na. Kutkunamlan asinong agsasao. Ay nawaw. Apay kanumot. Jakman amo iti daydi atao. Baon mo't abaon. Nangato pa iti busis na. Ay nawaw. At dalaang trabaho na. Nalipatan na nga italaang manan anak kapagtrabaho. Manu atawan mo't asyak tinang pakpakan kenkwana. Iso asan ko maakastat ipakpakita na ken ka. Ngamin, si katitimakder nga ama dagiti anak yo, ideawan pa'y trabaho na. Wen nga rod mare. Makapadismaya kan makapasair itirik na no dadduma. Agpakada akon mare. Ada ti trabaho nila kay ko ita, katsyak ti agluto iti balon na. Sa dino tinaggap-gapwam si kaibiyang. Iti ayan ni Mari Janet. Ay nawaw, anyat tinaramid mo dyan. Napan ko inala tinatang nga order ko kinkwana. Nagpakada akmat kang ka. Tila papanamad. Ay nawaw. Napan ko nga rod inala tinatang nga order ko tapno ada pamigat tayo. Amom nga da trabaho kita. Di nakbukawan ata sa anak atulang ay nawaw. Makapasar ka mo't ngaminan. Agawam nga ro doon taglutaw ta mga anak kalpasan ti panagdigos ko. Sipod nagtrabaho ka, dakkel tinagbaliwam. Di maklauna yan ti ulom. Limastog ka, Roberto. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, oy. Apa agpinpinno kayo kayong agasawa. Taanak yun nanang. Makapaasaran ti ugalin na. Basol ko pa'y ita, Roberto. Sika ata sika matilimastog. Adala ang titrabahom kastakan. Nalaagtal na kayon. No adda di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo agbain kayo mo't kadagiti karuba yaw. Ay, nagrubwat matlaangan. Apay mo't akas jay anak ko. Apay akas jay ti panagsasaot ti asawam kun ka. Nang rugi di ada ti trabaho na, katlimastugan nanang. Ay nawaw. Kat no mano atawan, asikatin ang pakpakan kun kwa na. Day tangaro ti di na mapanunot nanang. Idi iso ti awan trabaho na, nasaya ataklatakin kwa na. Itataison ti agtrabaho, ay na, nangatulaunay matan ti purwana, nakalaslastog no agsasao. Di mo nga minipalubos akas jet aramidon na kun ka Iso amasong bata ko no maminsan, ta makapaasar matan. Kurang day jay. Numasapol aprang kaam tapno agnakam ti asawam. Aramidam anak ko. Di mo ipalubos ti kasta atrato na kun ka. Si kamatan ti makamamang budget. Dahil talang ti kwarta. Manulang mo ti sweldo mi. Wen, siya kun ti mangi budget. Kita ama, di mo saysayangan ti sweldo. Anyat ko nam, ulit man. Di mo saysayangan ti kwarta kunak. Saan mat ngamin? Sursuruam ti agtipid. Tas saan anala ka ti agsapol iti kwarta. Apay akasta kamatan, Roberto.
Anya ti panagkitam kanyak aya. Anya man ang tiisyom. Limastog kalaunay sipud na addaan ka iti trabaho. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Ipalagip ko laang mano atawan asyak tinagtrabaho idi, ngam awan pulos na ngag mo kanyak. Addan samat ti kayat mo asawan. Di makkelan ti ulom, nalastog ka pa yan nga agsasao. Adala ang ti trabahom, kastamot tan ti tratom kanyak. Pangaasim irespetom ti tao anang pakankeng ka idi awan pa'y trabahom. Agtal na ka man. Mangibabain ka mo. Apay, mabuteng ka maamuan dagiti tattao ti kalukwam? Anya ti kunam. Ibatam ti ima, masaksakitan nak Roberto. Sana siyak ti kalkalabanam ibiyang. Nalabos meten ti kastangar aramidon ti asawam ken kamare. Kita akat nagblos ako del mo. Makapaasar nga rod, mare. Ay, narigat a kalabanan ti asawa akasta. Naku nampay, adala ang trabaho na, nakalipatan. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ni, limas tugmeten mare. Makapadismaya nga rod, mare. Kasla kayat kukit di manan ti agtrabaho. Ag sideline kalata mare. Awan mo't mga sikaso kadagiti ubing no full time ti trabahom. Wan, mare. Agbiro kak iti mabalin a sideline ko, tapno sa andak nga isi-isiin day J. Roberto. Ti amo na siguro, kadyak kabaalan a suportaran dagiti ubing. Anya dinadamag ko, Roberto. Apaam ka no, ni bakit mo? Wala, ta makapasarmat nga minuda dumatatang. Makisarita ka nga men, anasayaat iti asawam. Kontrolum tangiwat mo, tapno sana masair tirik nana. Diyak nga rin makontrol ti bagay. Nangruna pa'y no kasta amadit isungsumbat na kanyak. Sika tag-kontrol anak kao. Sana kaputa sika tag-trabaho akit nalastog kamutan. Panunutam ani ibiyang nga asawam tinang pakpakan ken ka idi awan trabaho. Una yan ya. Sigon ka na iti karno bayaw. Ket unget ka nga unget sipon nagtrabaho ka. Ay nawaw. Chismo samot na kita. Pang-aasem, tagbalbaliw kan, anak ko. Irespetom ti babae yan ang pakankin ka, idi si katiawanan. Nadiskarte ni ibiyang. Ket amok, akabaalan na ti mang panaw ken ka. No di mo pala baliwan ti kasta nga aramid mo. Nagkapi ka din ba kahit? Saan pa'y? Ala, agtugaw ka nga rin, tagkapita. Ay nawaw, saanan? Agtugaw ka din, di ka madanagan. Sa anak nga agungot. Anya tikinan mo? Kala at mat asimingpot ka. Namiris ko, akamalit tikas niyang inaraaramid ko, bakit? Anya? Gusto ni tatang. Sana nasayaat no nalastog ti may sa tao. Wan mat nga men. Pasensya ka no eh. Sana na maulit na iya bakit. Diyak kahit apanawan nak. Iso nga aramidag amin na kabalak tapno di ka maupay. Siguradwam lang, Roberto. Maminsan pa yung agkamali ka. Talaga, asinaan ka. Dahil tati di mo aramidan bakit. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Rebang na laang irespetom ti asawam. Saan laang agapo tadakkel ti na itulong na ka. No dikat gapo ta isukat nga rod ti asawam. Liklikam dagiti makapasair a balikas. Iti kasta ket saan a masaktan ti riknana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Daytoy alugan ti kayat ko, Gabriel Lakay. Manungay dayta bakit? Kita nanginang mabalin met ahulugan. Mangirwarta nga raw? Ay nawaw, kapilitan itikas na kat adamat service na. Kaano nga raw da mangirwarta? Mabalin inton umay alawas. Urayot ti sweldo, ta isupay apang down payment na. O sige, nayunak tulaan no da maswildok Kapilitan anayunam Uno saan? Kisempay lang ti urnong ta. Sika umanugot ka, di mangirwarak iti kwarta iti bangko. Wala Kisayan talaang ti urnong tayo di bangko. Tapno sigurado. Mag-erwar kayo, ba't gaya may tilugan nyo? Wantatang, tapno adaman mat service tayo. Narigat mat ngamin ti aglugan dito ayan tayo. Ta schedule mat ti biyahe. Parikot ti pagluganan no kastang awan agbiyahe. Wala, ngam awan mo't pagparadahan nyo. Mabalin mat ti tarwar. Itiigit ti kalsada. Ay, nawa. San ababali na pagparadaan nyo tadalan? Tadalan kit ngarot. Sapay left and right kat adakaro ba tayo? Ang mga no agririda. Agririda, agririda? Babalin ko ba dito sa angwanan? Nga madumit yung masitas mo. Mabalin nga road, iti asidag tigay, tatang. Ririn to dahit ako naktubet. Adun tinanggig ko reklamo, may papaliti na ita paradaan. Narigat igubatang itilugan, naman usto pagparadaan. Ay na ni tatang mo, no paradaan lang ang tisalitaan, may birok data. Da kayo di mo. Kumpleto ka di, pang down payment ta dita bakit? Wan, kompleto lakay. Nag-withdraw ka? Ay nawaw, iso nga rin tinagtulagan ta. Mabitla nga raw, tagdi ko sa. Duwata amapan. Agawa am ata nag-text ti agent anak kasarita. Salsaludsudan na noan niya nga oras asumangpet ta iyan. Ibaga mamabitla nga. Katagawa am ngamin Among nga adalakad data. Di ka nagsagana na sapa. Mabitla ang dito yun. Amunak mo. Nusyak tagunay. Talaga anapartak. Logan nyo ka di data, Juana. Da kayo mat gayam na napidang. Wan, lugan mi data. Kairuruar mi lang. Kunaklaki, di no ada bisita, may. Logan nyo magayam tinaiparada iti asidog tigit, may. Wan na. Anyang iti makunayo iti lugan mi. Maya, may. Madlaw aka barbaraw. Dayta lang, nana. Kanangina sa mo, dayta. Ayun, nana. Talaga anangina dayta lugan. Nanginangam iti batog mi mo tinagparadaan yaw. Anyak ko nam, nana. Si kaki di, may. Awan, ti kayat ko asawan. Sumuro ka kaun, taado si agururay at trabaho. Sige, nana. Ang gindadamag mo dayto abakot. Talaga at chismusa. Nakita na lang ang tilugan anay parada. Remarket din. Anay ko. Awatan nyo man ti karton, nanang. Ay nawaw, ano ka, Linda, anak ka? Ay na, naigasgasak nga raw. Kasanumot nga main, adda nakasali alugan di gate. Sapay adda binagkat ko a karton. Kita agman. Dayta niyo, kita ang nanang. Nagsanit kit din. Sa bale siguro tikit kita, Ay nawaw, naipot nga rod ti dalan. Sapay adda binagkat ko. Asino ti akin lugan iti dayjay aya? Dahwa na, anak ko. Ay nawaw, apay nga'y aditada ang nagparada. Kasaritam to ida, Ibagam ta medyo iatras da tilugan da tap numawayaan ti pagnaantayaw. Ay talaga, nanang. Ibagak to, numaranak ida. Makisarita ka ana saya tap no awan ti parikaut. Wen nanang, di kay madanagan, amok daytan. Adda ka di dahwana, Tata Oscar. Hawan da dito'y balay. Nasapa da rin mo rin nagsapa. Lugan da dayta, saan ka di, Tata? Wen, lugan da nga rod. Pakibagantuman kadakwada, Tata. Pakiatras da basit. Saan mi matkit di nga ipari ti agparada iti dalan may. Nga medyo iatras da lang kumamot, Tata.
Di tabit yung baka katakwada. Nga magpatangkan damat. Nakasali ngamin iti gate mi, tata. Narigat ti rumwar. Nang runa pa, ino irwar mi mat ti motor me. Nalipit lang aro din ti gate. Bayam, kasaritak tumaninida. Agyaman ak unay, tata. Tawanan yaman na. Paring dinggenda ti bagak numamuanda nagriri kayo. Inalam ka di amin ang kargata, bakit? Daytoy laang maday, Jay. Awan mat sigurong tinalipatan. Jay bangus ngay. Ayun, adda iti likod. Sige, alaak langan, inton malamdama. Umunakan, tayo paradak nga umuna tilugan. Di mo liplipatan, Jay bangus, ha? Un ka di, danag mo na ya. Ay, Jay prutas pa'y kayam. Adda iti likod. Pakialam tumatan. Urayam lang ang terror kon. Ay, nawaw, si kamatan, Isumula ang awan igkamang. Alam mo na, rumor ka nga ro dun, tayo paradak tilugan. Mangisagana kanto iti Diyos kan ice. Tasaya at may tanagawid kayo, Juana. Ni Gabriel ngay. Adda iti ruwar tatang. Iparada na tilugan. E baga, ta medyo iatras na. Tapnosan ang may salitidalan ni Tekaruba. Ay, nawaw, iatras na ti. Dilugan nyo makasalitidalan da Linda. Mapay ngamin kay Jet pagparadaan nyo Ay, nawaw, para day talugan laang. Umapal man dagitan, iso akasta. Hindi, teritoryo da nga ron. At da karbengan da dita. Motor laang ngamin ti service na, iso akasta nga umapal damanin. Hundo saan, ilisim pa'y lang dagiti masitas mo. Tauray iti unag ti pagparadaan nyo. Ay, bayan nyo iyan. Nalipit mo't no isarak tayo tilugan. Heis, tayo tati magbagakit. Narigat gumatang itilugan, mawantaan mo mapagparadaan. Makapirwisyo tayo tipada matao. Anya di bagbagan ni tatang mo itay? Agrek-reklamo ka no ni Linda. Ay nawa. Anya ti reklamo na? Ti service tayo Medyo iatras ka no, tapno awan ti kaaruba ang maperwinsyo. Ay nawa. Saan mo tadakkel tilugan tapno ibagada ang makasali? Day ta ka no nga road, tiririnakin ni tatang. Pasalsali ka no iti kalsada. Apal dalaki di tayo ta. Isumula ang ti kunakin ni tatang. Hindi talata ni kaskaso bakit? Uy, nalipit ti gate. Ngamno para kanya, katadda pa ilangot pag naanda. Mas dawa ka. Day ta, jay kunada adakis nga apal. Ay nawaw. Naimbaglangan, tanaranaan ka, Juana. Apay, anya ti bagam. Talugan nyaw. Mabalin mo't siguro nga ipaatras yu baset. Tanay, nalipit ti dalan. Awan pag naan may. Amuyo mo't limited lang ti space dito ayan tayo. Alaman, ipadas mo ti magna. Tamakita no talaga adi ka umanay dita. Ay nawaw, makisarsarita ak anasaya at ken ka. Saan kayo aparitan nga agparada iti sangwanan may? Ngam ti kanyak laang, iatras yu kumamat basit atap numawayaan mo ti dalan may? Ay no, managapal ka talaga. Anyat kunam, Sika, managapal ka talaga. naa, anya kumati apalak ngay. Talugan yaw, ahulugan? Uray hulugan, at least adda. Saan akas kada kayo, ang motor lang ti service na. Ha? Di nakman ko sila pa nakastata talaga ang makitam ti birbiru ka. Talaga nalastog da Juana nanang. Wan nga raw, nangagkaw tinagsaritaan nyo itay, kat madititabas ti dila na. Ibaga na pailaang nga umapapalak ka no? Agpatulong kalaangan ken kapitana, tao may nakitaan tilugan da. Wanan narigat damat akasarsarita. Uray na saya at tipan na kay sarita kadakwada no agpatangkan da, awan lat amuko nanang. Wan nga raw, ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti gulaw. Day tamot ti may sa pagdandanagak. Sapay naturod da nga agasawa. Kaano nga raw amapan ka iti ayan ni kapitana. Itamot laang nanang, tapno makita na tilugan ana iparada iti sangwanan tayo. Nasaysaya at pay, tapno saan da makapagrasawn. Wan nanang, ang mga nuinton madamdama kat siyak tupay kit di ti padaksenda. Naimbag daw yo, kapitana. Sikamat gayam, Linda. Anya ti masapul mo. Agpatulong ak kumakada kayo, kapitana. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Ti kaaruba mi ngamin, kapitana. Pinagbalindamatan aparadaan ti sangwanan ti balay me.
Nakisarita kami ano mabalin kat medyo iatras da kuma. Ngam agpatangkan damat. Amangan mat no di kay nakisarita na sayaan. Ay saan, Kapitana? Nasaya at ti nakisarita kadakwada itay. At dati in record ko ditoy. Pamanaknak asaan anangato ti boses ko idi nakisarita ak kadakwada. Mala mabit lang nga ron tagkape. Kalpasan na, mapanta iti ayan nyo. Kaya't ko ang makita tilugan ngay bagbagam. Sige, Kapitana. Tapno makita yo on the spot. Dayta tilugan adak takamatag, Kapitana. Isumit lagayam Talagaan nalipit daytoy ayan nyo. Saan mi matkit di da aparitan nga agparada? Ngam kanyak laeng, medyo ipaatras da kuma, Kapitana. Ngam di damot maawatan dayta. Sino ti akin kukway ti day talukan? Dahuana, Kapitana. Ti balay ablo ti gate na, ti balay da. Usto akadi. Wan, Kapitana. Isungarod dayta. At daga tao dita. At dadamot itay, Kapitana. Ne, at darim mo alakay. Ni Tata Oscar dayta, Kapitana. Damagan tayo no at dadahuana dita balayda. Ni Kapitana mo dayjay. Ay nawaw, isungag pa iso. Kanya tar aramidin ni Kapitana dito. Amangan mo't no nagpulong day jay alinda. Talaga mo tayo babaya. Talaga ang managapal. Una yun ay ati kastang ugali na. Agin sisingpit lang no kas na makisarita. Ngam amok nga dalat talimod nga apal na. Ni tatang mo, ti kasarsarita da. Damagan tanto kinitatang no anya ti imbaga ni Kapitana. Wala na, dayjay lang, no ibaga ng addata dito. Aday ka, madama ti panagsarita da. Ada nga paiso ni Linda. Sigurado nga iso tinagpulong kin ni Kapitana. Wana, ayan tasawam. Ada iti silet mi tatang, apay ka di. Rumbar kayo, tasangwan nyo ni Kapitana. Anya? Hindi pa'y ngamin nga ibagbaka. Ngayat trasyo basit ay talugan. Nagpatanggan kayo. Kanya nga ita, imay kat nga roda ni Kapitana. Talaga kit di ama nagapal da di alinda Nakababain ba no tilugan nyo ti ilislisyan da. Kas makita yung beto, nalipit dito ayan tayo. Nalipit ti pagdaan. Alam mo nun, siya kung ti makisarita kini Kapitana. Nimbagngal daw yung Kapitana. Anya ti masapulyo. Kastabot kan ka, Juana. Pangaasiyo ta medyo iatras yu talugan nyo. Tapno at dapag na anti kaarupa yo. Ay nawaw, nawayapay mo ti dalan, Kapitana. Saan da nga agreklamo no saan da ang maapiktaran? Una yun aya. Kitain nyo matararamitin nyo Di kayag balin asakit ti ulo ka dagiti karupa yo. Ay na, Kapitana. Apan lang ni Linda dayta. Saan aga po ta nagreklamo da kat umapaldan kan ka? Kita umatadalan da makapaasar mo. Di mo orayan adumakal ti isyo. Aramidam kit din no anya ti maiparbang tapno awan riri. Sige, iatras mi tilugan inton madamdama, Kapitana. Aramidam mon ita. Tamangan no pumanawak kat awan to ti mapasamak akasta. Sige, Kapitana. Dalusan mi pailaang ti pangiparadaan mi. Adong amin ti masetas. Mabalin mo't aditoy ti pagparadaan nyo. Medyo iatras yun lang. Tapno mawayaan mo ti pagnaanda. Umayak tumanan into nagsapa. Saanan, Kapitana? Nakababain mo't kadakwada. Ipaigid mo dagiti masetas, Gabriel na kay. Ay no, sapay nagado da ita. Ay kat ano sa mga ipaigid tadi talaangan ti pangiparadaan ta itilugan ta. Anya? Umayto kanumanin ni Kapitana inton agsapa. Jakmet kayat ti masermonan no di ta aramidan ti bilin na. Imbis ang makay na nadatao. Aramidam kit din tapno malpasan. Pag tinulungan ta nga ron, tapno nabibit amalpas. Dita, ti pangiparadaan nyo itilugan. Wen tatang tapno awan riri na. Ay, no hindi ko mapailangan inaramid yun ti kasta. Di mayat ko ma. Ala, di na kaming sermonan tatang. Da kayo matlang tagar-aramid di ti paka-stressan nyo. Iso nga rod asulbaran mi tatang. Very good ano kasta. Kasag kakaruba. Rumbang na lang. Ngay respeto tayo ti tunggal maysa. Iti kasta, awan mo ti riri. Wanan. Sige,
Basit labanag dayta asa na pagkikinawatan. Iso ang lumabalin pa yung mahalay tinasayata sa ritaan. Sulbari na dagusen. Ay nawaw! No adda di yun at kinaawatan iti karubang, pagsaritaan yo anasayaat. Di mo karkaruan tapno saanan adumakkel ti isyu. Kang runaan iti amin, irespetom ti karubam tapno irespeto da kamet. Di ka agbalin asakit ti ulo iti padam a tao, tapno natalinaay ti panagbiagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Dolor, bakit? Ti anak tangag trabaho iti balasiw taaw lakay. Anya tinyawag na. Apakas ta ti tsuram. Agawid ka nung magayam lakay. Ay, mayat ano agawid? Mano atawon mo ti nasanta nakadwa ti anak ta? Ay, nawaw. Apeng agsinaay ka ngay. Naslasan ka maragsakan nga agawid ti anak ta. No agawid ni Jasmine. Asino ngayon ti mangtid iti kwarta kadata? Awanin allowance no more no kasta ti mapasamak. Ay, unay kan bakit? Anya tinapatpatigin ka aya? Kwartawan no ti anak ta. Ay na Andres, amin a tao kat kasapulan da ti kwarta. Eh, talaga rupat kwarta ka ba tanya? Kasano ang makaraman ta iti imported no agawid ni Jasmine? Tibukod mo man na pagsayaatan ti pampanunuti mo, Dolor. Dakkel tinagbaliwam, Jasmine, anak ka. Ay nawaw, syaklat tamot daytoy tatang. Pimudaw ka. Ayan. Word, kaskal artista iti kastala nga mo. Panagriknak kat kasla aklos siyang tatang. Narigat nga min ti trabaho kijay. Naimbag kumaano adda na ipundar ko. Awan mo nga ron. Dahil tagag paiso, tiriga na. Mano atawan mo, Jabraw. Kitawan mo't pakakitaan na. Ay, awan nga ron tatang. Ay, adaman madlaw ko kininanang. Ha? Kasla naunag ti pampanunutan na. Napanog lang siguro ti inami so akasta. Di mo lang tan ikaskasaw. Tinapatag kat nagawid kami langan. Kaano nga agsubli ka di abroad, Jasmine? Ninanang mat, saan ka di nga imbagak kada kayo asaan akon nga agabroad? Iti anya agapaw? Narigat ti trabaho iti abroad nanang. Nabayaga kon ang nagtrabaho ijay. Ngumawan apulos na ipundar ko. At least saan ka na ilumlum iti utang? Kan saan kami ang nagrigat iti amam? Taadamat inpaw-paw it mo a kwarta. Ay, di nakmawatan nanang. No saan ka nga agabroad? Pagtrabahuam ngayon. Agsapulak ijay sentro nanang. Adayo adakdakkel ti maswildom no iji abroad ti pagtrabahuam. Tiyak kayatan ijay nanang. Ay, agpanunod ka anasaya at anak ka. Nagasat ka ki di tadakkel ti swildom iji balasiw taaw. Di swildom iti makabulan iya abroad. Swildom iti manuabulan dito'y lugar tayaw. Nakapangagdang ako nanang. Saanan nga agbaliw dayta. Nagawid mat gaya man ti anak mo, Dolor, ading kaw. Wain manang. Kat, apay akas tatit suram.
Kasla saan ka naragsak? Madanaga na ngarod manang. Ay nawawa niya launay ti pagdandanagam. Saan ka nung ngarodan nga agsubli ni Jasmine ije abroad? Anya kumaita, nudinan kayat agsubli jay abroad. Awanen agrigat kami manan iti asawak. Ay naading kaw, tapno ibagakan ka. Narigat ti trabaho ijay abroad. Saan akas ka rin ti agabroad? Wen nga mayat mo ti sweldo. No anya ti desisyon ti anak mo, isaw ti respeto. Sigurado nga da makagapo, no apay adinan kayat ti agsubli ijay. Anya launay ti pampanunutom nanang. Anya nga tano agabroad ka manan, Jasmine. Agaplayak nga rod iti trabaho ijay sentro nanang. May mayat ije abroad. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo, narigat ti trabaho ijay abroad. Dakil nga agpayso ti sweldo, ngam awan ti mabatbati no daduma, dawat kayo mat adawat. Basol ko itano awan ti pundarmaw. Basta, jakon kayat kagabrod nanang. Agpanunod ka man anaimbag si ka, Jasmine. Nagasat ka di atarasing pati amom ijay. Uray anya pa iti bagbagayo. Saan akon nga agsubli ijay nanang? Ay na, di ka pampanunod at talaga. Apay ngamin nga ipilit mo nga agabrod ti anak tano di na kayat. Agtal na ka man si ka, Andres. Napnapanan ti utak mo aya bakit? Ay nawaw, kasla siyak pa'y laang may ti awan ti utak na ita. Siya lang arudan ti agpampanunot iti pamuspusan tapno saan tayo nga agbisain. Kasta ti pamuspusam, ti anak talatan ti namnamaam. Iso nga awan apulos ti pundar na, takasta ka. Dawat ka adawat kinkwana. Kat amumot amang rugrugi pailaang. No di ka mapagustuhan, nagadong ay bagbakam. Natural, anak ta dayjay. Si kanto pa iday, kabuting mo ti agabroad. No kasta ti kapanunutam, di si kalangin ti agabroad. Anya? Si kalangin ti agabroad ko na, total na laing kamat. Kita, ragsasao ka dita, kasla nalaka. Alia, sikat ti mga rameg. Apa ang kasdeti text mo kanyak? Nagapa kami nga rod kaninanang. Anyat nagapaan nyo? Ipilit na nga agabruda, katyak nga rod kaya. Talaga rupat kwarta day tangay na. Sipod pa'y iti, agtip-tipidak ijay abroad. Kat iso, gastos mat agastos. No saan ko nga ikan, makaungat pa'y kanyak. Nagado a text na. Anyat ko na ni tatang mo ay. At least ni tatang, maawatan na. Ninanang mula nga rod ti pariko. Anya nga tanong agabang talaangan, ija sentro. Agbirok tayo ti pagtrabahuan tayo jay. Wan sa langan, may mayat ti kasta. Tapno saan nak makikita ni nanang. Tapag pupudutan nak ngamin ka. Agdandan namat gaya man da Jasmine kan Erne dolor ading kaw. Asino tinakadamagam manang? Naranaak ida iti may sa grocery store ijay sentro. Iso mati kaya da. Naglablabas ka ngamin, iso nga imadayuda. Saan di naklaang ngamin maawatan dayjay a babae. Darigat mo't ngamin ano tinagbanugan na tinamnamaan niyaw. Talaga asaan da makapundar no dawat kayo adawat. Saan mo't siguro adakas no agdawata? Tano saan agapukan niya? Saan anayanak day ta Jasmine? Ay naading ko, saan adakas ti agdawat, ngam di tay ngamin kanayunan tapno di da agrebelde. Sapay may sakamot agastadura. Ada ka gayam, Jasmine anak ka. Nangyagak iti abastuyo, tatang. Pagtrab-trabaho amita aya. Iti may sa fast food restaurant ijay sentro, tatang. Naimbaglangan tatabiro ka manak ka. Unmat kat di tatang, tinulungan nak tinubyo. Kumusta mat gaya mo ni Erne? Nasaya at mat, busy mat iti trabaho na. Awan plano yung agkalaysa? Ada, ngam iurnungan mi pa'y tapno saan kami nga agdawat kada kayo. Mayat day ta anak ko. Agurnong kayo para iti masakbayan yaw. Ni, apay day chay? Ne, ninanang mo napudot man ti ulunan. Lumabasak, Auntie Biron. Nay, sa dino tinagapwam na kaong. Tita balay, Auntie.
Nangituludak iti abasto dananang kantatang. Naimbag pa'y dagiti dadakkel mo. Nangiyaga ka, anti, tapno saan nga isupay apagparikutan da. Ay, makatipid da pa'y. Nangina, ti magatgatang di ta store. Wan nga rod, anti. Ay, gayam, nakasaritam ka din ni nanang mo. Saan, anti? Impanalpaak na mutiri daw, idi addaak, idi balay. No agsasao ngamin ni nanang mo. Kasla nadagsen launay ti basol mo kuana. Ti kayat nangarod kat agabrodak manen, anti. Ay, narigat ti kasta. Mala, sumrag ka pa'y tagkapitan akong. Saanin, anti? Agururay ni Ernie iti boarding house mi. Kanyak kayat ti marabyan, tadda trabahok inton bigat. Alaga road, inton maminsan ton. Agan anad ka, kaanakan. Ilakla ko ni manang ansing je balay da bakit. Amangan ko naknukursunadam day jay, tagatangan ta. Api nga ilang ko na. Wen tayo ti ayan nilakayin na ti pag naidanda. No kayat mo, mapanta kitaan inton bigat. Nakita kun ti balay da. Anyat makunam. Mabalinan day jay. Damagam naman no ti panangilako day jay. No kaya ta ti budget, ti gatangan ta. O sige, mapaanak iti ayan da inton madamdama. Wen atap no amuta mo ilaang. May mayat no adda balay ta, sakbay nga agkalay sata. Umanay mo siguro ti ornong tayo ti manu atawen. Siguro Tawaram to numano ti ibagada a presyo. Sino di mawag, Andres? Ti anak ta bakit. Apay ka now? No kayat ta, agpasyerta ka no iti lugar da. Damagayang ginatang da abalay. Aya! Wen, kan agkalay sada kan umutan kan erne. Anda! Makitam? Idi saan ta dumawdawat? Addan na ipundar da. Nakagatang da pa yan iti balay da. Wen ngam nagrigat tamot iti manu atawag na ano santi dilata ken noodles. Saan mo ta kanayon bakit? Kaadwan kit nateng latta ta nagagitak mo't ngagmula. Anya, mapantayin tong bigat. Masaduta amapan. Sika ano kayat mo ti mapan iti ayanda, di mapang ka? Ay nawa, agpudno ka man kanyak bakit? Nasakit ka di tinakam mo iti anak ta nga aging gaita. Kasano, katangkan ulo may. Awan denggen na asao. Medyo dakkel mo gayam ti balay aginatang yu erne. Nanginan sa amot da itaw. Tinawaran mi tatang. Naimbaglangan tayong patawar da. May mayatin ti kastaw yung ti awan. At least, adda pag naidan nyaw, kalpasan ti kalay sayaw. Wan tatang, nagastustumot ngamin ti agabang. Ay wala, adayo natipid no adda ti bukod mo abalay. Taimbe sa pagbayad mo ti abang, igatang yung kiday ti masapsapol yaw. Wan tatang. Agkape tayo pa, tatang, Ernie. Adrape kamuti. Nagkapanti kamuti. Ginatang ni tatang. Sayang. Ado timula ka kamuti ijarak ko. Okay lang day tatang. Tapno makaraman tayo mo't iti sa bali a variety. Mayat, ti balay aginatang da Jasmine, bakit? Anya ko maita? Na, kita man, nakaurnong da, iti saan ta nagdaw-dawat iti kwarta. Adda manan ti kayat mo asawa na? Naragsak ti biyag, no saan nga agbalin adadagsen dagiti naganak. Anya nga raw ti kayat mo nga ramidag? Na, Agul uli makaklaang. Siyempre, dumawat ak iti kwarta, nga men, anak tamo dayjay. rupat kwarta talaga na ito. Uwan, bakit uwan? Anak ta ni Jasmine, nga maglablabos ka ba't? Dahil tagdawat iti kwarta ti paglaingam. Naimbag kumaan o gastusom iti nasayaat. Saan mo tanudad duma? Say-sayangam lang ti kwarta. No agsasao ka, kaslabasol ko nga awan na ipundar da. Ay, sus. Panunutam Andres, nairanod ka iti kwarta nga inpaw-pawit na. Nairano dak ngam si katikadakkilan. Manula ang matititid mo kanyak ngay. Tidamag ko kat agkasaran da Jasmine kan Ernay ading ko. Wain manang, Nakitak matlaang ti ginatang da balay. Medyo dakkel mag. anya ko maita? Ay nawaw.
Kaslasaan ka naragsak nga addan na ipundarda. Aging ga ita, kat nasakit tinakam ko iti day taataaw. Saan laan na tong palti kayat mo nga agabrod di anak mo, kastakan? Responsibilidad na day diyan ya. Ay naading ko, may mayat matlaeng no agdisnudo amang tedda iti kwarta. No adda itedda ay kat pagyamanan tayo. Ngam no awan, di tay ida obligaan. Adda dagiti anak at ikayat da kat agdisnudo da amang ted. Di da kayat adaw-dawatam ida. Oho? Di tay kumaagbalin adadagsen. Nang runa no mangrugrugida pay laeng. Tapno di da mailumlum iti utang. No napasaya at dati biyagda. Datayo mo laeng anagan na ti mairanod. Congratulations kada kayo adwa, Jasmine at Nay. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami. Tanakaumay kayo, nanang. Panawan kayo pa, taasikasun mi dagiti bisita tayaw. Sige lang, nanang. Awan parikot kita. Agdamadlaw ko kinanang ita. Wan nga rod, mayat tiisam na kanya. Kan, kinasarita na pa yan. Nakaamiris sigurong tinam. Iso akasta ba kayo? Sapay la kumalakay. Hadagayam grocery kan bake shop da Jasmine kan Ernay ading ka. Adda manang. Ay nawaw, talagang asensado da na. Pasyaran tantuman. Kaanaw. Intun Sabado ano awan aramidem. Ay waon mabalain. Awang makidilakad kaw. Inton Sabado nga raw. Dagasan kanto diti balayaw. Ay wala din ka. Naimbangal daw mo, Jasmine, kaanakan. Anya ti aramidem nyo dito bakery, nanang, Auntie Veron. Umay kami taramanan mi ti tinapayaw. Aywan, kalutluto lang ang dagita, nanang. Anya ti bisillery yung ay. Naimas latamot amin, nanang. Agpili kayo ano anya ti kayat yo ta iserve ko. No siya, kayat ko jay violet. Kasla naimas mo ngamin, balasang ko. Si kangay, nanang. Uray siya, kaya't kumudi violet. May salaang, taramanak pa'y sakbay anayunak tigatangal. Ay nananang, oray di yun bayadan. Libre ta first time yun ti imay ditoy. Ngaminton sumaro, no? Agsingirak ton. Ada ginatang ko at tinapay, Andres Lakay. Ay nawaw, nangalaan mo iti dayta. Inted ni Jasmine. Naggapo kami iti bakery da itay. Ay, sus. Amang ano, dinawa mo manay. Saan Disno daw nga inted na dayta. Lukasta, nasayat kayon adwa. Wan, awanan ti sakit tinakame iti tunggal may salakay. Nagsayat nga rodin, lukasta. Saan nga isupay ang mapampanunot makapa-stress? Wan nga rod lakay. Maawata kon ita no apay akanayon dak abagbagaan. Madi nga agpaysaw no dawat tayo adawat kadagiti anak tayaw. Nang runa no agrugrugida pay laang. May mayat no disnudo nga itilda. Madimit laang no obligaan tayo ida. Ta talagang agririda Nang runa pa'y no kanayunin tayo tagdawat. Wan lakay. Saan aga puta anak tayaw kat obligaan tayo ida. Una, nonya ti kabaulanda nga itid. Pagyamanan tayo. Ay, nawaw! Saan tayo nga obligaan dagiti anak tayo no manuti itedda? No anya ti kabaalanda nga ited, pagyamanan tayo kit di kuma. Di tay agbalin apadagsan kadakwada, tapno di da mailumlum iti rigat kat agprogreso met ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.